Yesus kasasari Kanong misi sa taka isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kusabon di paina insan pod magisi sa ihad isuang nakabaktian iti am konsikaw da sa kadungno gisambot o sambuluot kay sisaan ang pakinangahandahay. Tinasambayang da isuang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, asanang swabon kumadati din tanan. Puji Tuhan tu kusabon na po ba ng alumis piramutan. Milah ta kadidat sumuang da YouTube, ang milah nagikadaw sumuang da Facebook. Jadi ay salah da hingga na papilian dati hingga na pa kasimbayanan bagi. Asanang na pa Facebook ko hinadakaw human gya. Nga asanang na pa YouTube hingga na pa gaduduh nga buli. Da imong ilah dat pahingkurahat YouTube, pahingkurahat Facebook. Okay, kasabon na pa ba na nga ay pelajaran na pa dati 24 hari bulan hari Rabu di bay lagi tajuk na pod panambarasan dati nga pasangulunan ni Yesus. Pinaimpod pelajaran dati dihilad Matius 27 ayat 46. Tinapa minaboras nga megaliti. Pikira-kira dat jam katalu paboras pamalahaw na di Yesus miyampay ologod.
miampaid oyang Eli Eli lama sabaktani. Rati na padaw nga kinarahinganku. Nakurah tu mengiduan ko doho. Mengiduan, meninggalkan. Mengiduan ko doho. Isuang na po dat pagindalanan dat dosat pemagunan nilaan dati dadamot tet itulun kusayam tandu hilod taman di pinatahak kumadilo pinatumboyo kumadilo hiri di la taman no paingion nilaan dati dat nakadusoh dia la di haro hii ka boras sat nakura tu i hawa no po sangulo na tandu nakura tu inapay tandu nga ay naray tandat minaguluh da minedit tuwa da kayo ipagaduhan nakura haro nagi kaboras sa kakuaan na pa siya dat nakapaguluh da minedit nga buli jadi dat harhi kapurimanan dat ay siya aharapid boras si sawa daw boras si Adam kakuan pa nga intanta ka na pod iduwa hilad kusayom itandu ina pa'y pinabarasan di kinarahingan dat rati teka nunutamodan dit kayo dat pangilanda asana ngam araat nga sangulun na hi ikusay dat pinabarasan di kasunuday pa di siya hikusay podo po nagi nga nagidi lapu at isa at tikagang pahina nagidi hit tando intan pa di dilo nga nagidi lain lang pangkura ka viola nga intan pa sa takatiit pangintangan taw mo to ko papakita dat ina pamatidihit tando idi nga ina pa minamisunod di siya nga ini sawa daw boleh jadi dat adi siya aharap ko pangkura gi tu minay pagidi nga ina pa hipanandasan dati ini ragon na minay panumpalid disambot isiya na padiham ay minedi pangakandit tua edit pagaduhan tondo na po pasalawan gi mantad po di gulom siyaw tu tondo na po pasalawan nga kani ka papasala ilaw po tinapagyatulon iti ham ay magisusuay ta kamatigyati kadang-kadang kat mungkin itam pinay at tinahmudih na po suay di siya kababayuhan tampinay mo rin suay na sapitan do piyagi jadi bay na napaditi nga araytan gya iti sangulon nagya latan do ilan na di auruhan gi okay, jadi milok kamayan da ina padi hibor nga sikinhin na di it akan nakait narangaw ko pesi mantad kinarahingan sendiri ina pa'y pinapalambus nga ikaruhang daw i Adam ikusay iyala pangintangan to ko lah tu ina pa'y pinalambus kinarahingan diri nga apa na susuhi apa hinahi hawa ki okay mila nagidik kamayan dat ay ihawa na padidi nga ay tapwat kalau yakaw na pahit kasumandakan di laid nga nang kasawa na di dendo paingkura ko kayo karo timpu-timpu dat ato ko yudit ay tapwat kalau bora sila sawa ko ka karo timpu-timpu tiyo digi mata ka insalawan dat sebagai sangulo na tulun ihawa nga boleh jadi hari ginaw tiyo di
tepat imani ko piolo lebih-lebih pade mungkin da kadirogon ki ay mati di pangungudot ti adam di ano mada isir may kaya pangkani isang ulun na matu isir monotos kamatu dirogon minamalugut-lugut ki mati si osanonggot ay intay bi nga asadap kagad di o kito nga asadap mati siya namamatut ti nasawa no taysan di siya lo bo kamatu gyagi luminangusa mada isya may kaya pangakan taysan di siya kamatu ay gisamboden do kadang-kadang iyati isuang kapikaruhangan ki hari mo titiyad de hara timpu-timpu dat miagalit hara karagu-raguan dati dat karuhang ay otopot kan ilo imali ko pilot kaboboyhon di sila otopot kay boras si sila hara timpu-timpu tiyadi bo o konpondad haron da may pangusa-ngusa ki ay patut tet iya tih dahi karuhang di bo kadi kawan lama may pangusa-ngusa jadi sayra na po di dat nakapangakan ni Hawa idit tua da pagaduhan na po naratian dati nga igitay na pagano na di siya dat untuk isaw daw kamun da osanong imati hawala ki magabi sawa magabi dat untuk ki karuhang mungkin harana po tanak antakan di obian nga si tanak nga ino po ita osano nga magabi dit kalanggar moy ponso ay boy sila pinaponso bo ay osano ngiti kamatu inapurimanan panggitay siya hikusay kau kita dikusay no kadi dikusay sampo magunan no suang talun na nembulayan di siya ki sangulun piat tanduk nga iso haro nagi sangulun nagi di haro hino o ngay nagi di pangakan di tua pagaduhan no kadi siya pangkuragyad imiuhang-uhang lagi yedit at agak po pamusarahan ki ato kono namumusarod ay agumo isumandak agumo itanak wago ka ino po pamusarahan dati di nga miagal aiso yedi isiyo na sangulun na kapiyad hinagi labi po di adam tu nakakita nasariok na siya mimanggat sangulun na hitando sedangkan do iyati sebagai tulun do it sang impasid doon David putus sinta na po to kaya matid kapurimanda kacewa kapurimanan na po nga sangulun na hitando atau sangulun na hitanak wago do hiti pamagunan sedangkan na agumo kakayo ni hiti guruk nga agumo gi wah may kamanda kayo hit harap po paluang jadi labi pagyadi di Adam tu antakan na po di sangul kompom na sangulun na piyatando isa padan bah pengkuro miyampay aga ta ginawo nakanta anarot sinarosid di isiyo nga po nakiyakan kakan na gidi ponosol yati nga kadang-kadang gat bersubahat ako di karuhang ki may hara mo nalipon nga ay kau sambut nga paburasan dat ako hinaditi kanto dia jalan pigi jogging kanto sambuto na dati itelepon na tulunid di may na dati udutay kau udutay nga
kaputut di hit piramutan, may na di ampakai piramutan, hara di hamon asal lo ginawa kadang-kadang harga di kadang-kadang go society kamondet berkompromi wah i mobi da ako ni da ka di dia akon ka di dia ginawa it saya jadi mo saya jadi mau ngobi det mangudut ina po di tingkatan 3 ako nakumbalik kaganda guru ay yuri di panulong ketua kelas setaraat lah ano pun dah kau ngay kasi kulit ketua kelas nga ina di panulungot abaratan haranon dati sumuang ka kalas matukaw pud ko paingkukurag escape bari wo mainan da pamakat daw kasyo sunudan na iguru sumuang ka tino minaysir rumah sakit kanto tu ino pagay patadan ni dit nunuhit surat teko ini bari bo ikapailandat mini rumah sakit nga akon ka guru mata pelajaran ino pahit patadan nga guru kalas jadi udutan di guru mata pelajaran nga miaga limi loh itu jadi katari mo disurat ki sekarna orang itu biaya sigo lah nga aku ditambalut ya makin mapo ko na pod aku mati miloh dat ay mangudut ti kangko kada na ngay pamakat daw dat ay pasalut mangudut tinod aku mati miloh terus terang ko mo ti kangko umharo yan di antaban dat escape lah amoy escape oke jadi miloh na pohom ihati na po nga kada na ay kangonduan kay kakusayan sekira na pod manuho ko disawo do kayo dat ay mangudut berkompromi nga no katang kalau di boleh tapi kau yang tanggung dosa kaki harap katiad deh iya pa buat nga suhon nitulo na mananggung ga dosa jadi kada to kono pagiuhop pa iswang kat dosa lagi sakira na pa dosa tak dosa dia nagyat tanggungan ako mati may ampain da kantag ya suhon ka mangudut nga opus pia kada to kaya ampain pabuat salah kada to ko turian ay lo dia dam tumangakan pohom kakan nagindam minana solisir lo sera na padidat lahawa karikot tadi kinarahingan ki minikaw pangakandit tua pagaduhan ki kasyo ay dagyan okon ko ila tandu kasyo kamano pa nga minana solisir dit binangakan siya ano pa siya di minana salam mila dati borasan dat aya ang nakadusa na nakasilap niya hay ka matus siya no kadid hara hidihot ay harakat buhong sunat buli ka mangudot ta itang sanong hara pangalaman da sang ulo na LA tumbayan ako iti na po LA ngay dati nga agumo pangalaman da pasala karubat tulon ngay ni siya rikat tahiri walay nga ako di ko sarom LA ko mo si tarir nga may gali LA ba karikat hiri walay pailiga itanak tira nagi taon hara nagi 5 taon ko na mo taon uli karnad pailiga itanak uhata na di hingga tapano ka kano pa di tapa ako minamanaw yaw ka hingga tapano hingga siya ho dia rimbaro kapiyad amila berkompromi mungkin na kada di tapa sundan na siya minamanaw ako kanto
Pinatapo ti kaped ditana kasimbar dat kana pod ditapa ako minamanaw yaw ka. Hata na did hinggay siya ko dia. Ay milan numan pakato milan na padam iya di daman to ko di pakaton nga milan man pakato tumonopot. Oke, jadi saira na padid uhot to dat nakurah tu minangakan di tua dat pagaduhan no kadila ikusay ay dagyad akon koy let tandu pinatahak mo doho ka da iya de kari asala mo de may pa ukabay kita bugi ako mangaga-aga no gyagi diri mo tigit ay apatut ay agagawon mamonsay na pawalayam agagawon ujung-ujung ko painggaya dangin dah. Oke. Kejadian 3 ayat 9 loho na di kinarahingan itu lunid di kasyo hingga kau ka yudi asal-asaraw ko nakasampay ko ti pelajaran di gulo po hay ngay mangurad akuri kapad diri di hatus sa gimlabi ay mangukari kat sumano hingga kau ka simbar na po dia lo korongaw sira na po na korongaw ko nga modasiya ko tu pailanggay ako irin na di mo ako lisok ka isay na ko modasi pailanggay iti nakakuha naman ang garong to kagi tumada to kon okito tulun do ka pagulo ipodasi kumayso pailanggay okon lagi komodasin na kaduso nga kokito ding ay pailanggay irin na gidi podasi isa idi pinapoylo dia dat iya ano ba nga pailanggay ka hingga giasan ng karangahan pailanggay ka painlabas minekaw nang ko pangakan dituha da pohon di pagaduhan di ka simbar no di kusay no ka Kejadian 3 ayat 12 ilo na kapita aramay bo ila tandu kasyo ila tandu dit pinahatad no hitid samok daho isiyo na minanahakit tua kumadoho naman ko di akano kasyo hintay pagiki nga isiyo nga anak kali o tirik ka daw ilat kusalad kakikitanay na padi nga kinarahingan di sa lagi ila tandu inay nupo tado doho ka asaro ta kumatid lagi nunununoy masalah nga iho nga iya diho ko haran pa masalah kinarahingan di pasalawon to kon nakura tu ako dia tinamangan ka sedangkan da ila tulun na kapagulo nga iyo lo ay dagad akan kay latando na ino tako doho ka uhato kagoy tando nununan ko inan sainti ka simbar pa di tando ila tulanot at minangimbayat doho ka irin na di ka kuanda nakanko ka uhato itulanot naman ko dinuhat terus sa hukumay no kadila mantad dat iya diha perbuatan no kausung ko no ipagilitan do o insana na suang talun dahitid kapuruan miampay datian no iya na pondo nga munsud dat miampay ilo na patakan na nga dabutan na saninaro do kapasyan akan no ka
Anu kadi tulanut mangkan nge bonong gi tulun mangku nga tolono ni dedendo komono po nga di tumanud ka gisa mo nakadusa nga tumanud to boro sa minamangon nga ay ngon po di dati paingguaso ilo painsana na pa isang impasi-pasi nga gumuli ga tana mo buli jadi ilo na po kamanda tana ilo nga iti siyang impasi tu gumuli it tana. Oke. Jadi mantad hilo isay di pasalawon ikusay kay tandu itandu kay kusay borasan na po dati gadudu ano po lo po tuminipakat ano po dati minipakat agu mo di pendapat tatulundat boleh jadi mani da kinarahingan won sayot hawa kedua ka saya di nakoy lagi nga ilo na ilo halandet ay pinanah barasan nila pa yung kukurot kinastilambusan nila kaindalanan da tulun na kapagulo haro nalilat ay kau di panandet Pinoy lo di kinarahingan pengkuran ako kau di panan iti tulun. Okay. Kau di panan na pala tulanut nga ilo di tiyan na po nakagakod. Sa ira na po ilo miyampay tiyan no ilo indat ralan no mamanaw ka nga popokito dat nga gali hari dadi gakod ilo tulanut ki. Tu aiso na pagakod iti tiyan na papanahon. Nuka harla ayat 15 nga ino po inaratian dati nga haro nubuatan no pasalila lah nga monto kitandu miyampay matindad audipon ko damonantian o gumu ako yung garitan ka susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Amoy na pwede nga sayra na pwede mo nantian iti sa ulo na tando agu mo ko di panan. Mantad pa mimpun mo nantian milob-ilob. Milob-ilob mogod-togod. Agumo na po. Ngon na pa dati uho ta ilo ka ngonduan nununay na ko kapurimanan na minanuharing ka. Agumo na po. Hara kasing uda bawang. Haro hisiakan idit ahakan. Haraman ko orang ko sarita dat siakan di sawo. Isiakan di sawo daw. Pengkura jadi siakan da sawo hingga di man putulo. Ujung-ujung may di paganulat di lapap ilat kulit mati. Ilo di. Nga haron lagi lebih hebat aku kalau otokot kapila. Mungkin dat pagiusasan kan. Haron lagi lebih hebat at siakan kagadit tantaluid sawo dawit tando. Kuno matapat kapila nga susuai na pati manuharing kadang-kadang ka ina pa ikasiakanan nga kita tidak sangka. Yun apa tu ti kasiakanan di siyo bo nga di tumboyoon nga dalam dilema to kay siakan na tong gilangot gi kasinggudan nga ongi ngay haron na ngay manuharing kat silob mo kita di sawo otogod terpaksa mitangkian padamat lah tadopon gi. Jadi ilo na nga ilot kesukaran dat pinaharo mantad ko dosa di hawa. Oke, nga haray mga gisamit mo gasusuh kalo gi. Nga haro nga. Ay. Harus po dito sana. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.
India. Nu diberahid ait kuohe dusun. Iya nepun doh nga engkau akan berahi kepada suamimu. Mana pandai istilah lembutin lo nga. Namun iya nepun do nga serius betul kan di sawan kusay ki. Ah iya. Apa kayo no dili serius betul nga ilo nagyahit pelembusan pelepokan begini nga susuai karangan bo. Yo nga ako katama pelembusan moda si ako ano di ka pa isiyo kan do kayo. Nga mano madari ka pa yung pelembusan gidagi. Yo kayo nga ay katama manay po hinad nun barahe do dusun. Namun iya na pamatindo nga serius betul kan di sawano ka. Jadi harap ya taruol ilmanantian nga maid adil haro hiti karamayan kat ginarahingan kumadat kumalat konduk. Jadi ay memang kat audipan lagi manu hari iti bo. Nga hari mah karamayan ki. Jadi muntak pa di bujangan dom pa kasawah pom oilan lagi dom nunlo kamoyan di sialo dat namun engkau akan berahi. Nga ino pa itaasan ng iti ki. O kon ko sawah nga serius betul iti tulun. Manutun ko say ko tando. Akon pia kasawa nga serius betul. Tokoy ilo ni ko mo I will go ilo ba. Ipususan gi. Muntak ki kusay magigihom din kakanakanon. Santabi ko di ponan ilo na hat ay nakwenta lang mantadit duso da pinabuat na tulun. Okay. Manta pa di parikata ilo pelajaran nati da bayno asang ulunan ni Yesus. Mantad ko pailanggoy lo painlabas. Nu kadid nu dihat pinawonsay di kinarahingan. Ina pa inailan dati nga minay di lo pangawal di round at ang alalaab. O sanong ito anak ano dito hipoy. O ngelo pag ano di round ang alaab numandat pa nakagarong. Nga sayra no pa din ay nakalapur diri elo kumakinarahingan. Boras na pagya kinarahingan di nga apatay ko mati ka. Nga ay di napatay. Nakura to anapatay ayat 21. Kinarahingan no po di nga minamonsay dat rasuk mantad dat kulit tasuang talun mantak katulun nagi mantak isaw daw. Naidi siya paggarungay kumadil. Tumano dapodit panambarasan da orang dati nga ino pa inuman kurbano inuman patayo pinatumpalihan di kapatayon nga suang talon. Suang talon gi nga mamusaraw ako ay sa ino boras sa hilad may nadi kinarahingan koroto o sanginan na sapi ay sa itid di. Nga ina pa inaritan hiti nga minamonsoy ka. Buli jadi ay laan dati berkuasa ay kinarahingan gi. Api ay siya mamatay di suang talon. Potik jari na pa siya. Onsoy na pa baju idi. Mantada kulit binatang. Api apor luminamatay binatang. Secara logik na po di nga ay patayon sa kurang-kurang 2 binatang kabagal. Ngamilo nagi kamoyan bo. Moy nagi di panampa sapi manghidu di kulit ki. Sa kira na po minamatay 2 tinan. Sanginan na po may di kabagal.
datang nganduk na padi gisamid gisambo hingga hamanda ko garong gisamid hiti kangkab gi mesti na asampo na tapayas. Jadi sekiranya padi dua tulun di kabagala sapi demanda garong. Ay di nako po sawon ko serius betul. Oke, jadi ino po inaratian dati nga antakan na padi nakaduso hiti tulun ino padi hit napatay dahil nga binatang. Ay lan na dati da sayra na pod pat ano na kulit na binatang isay nga di tamatay. O pigis to ka nagi nga kakosil nga raha nga aboronoy po labi pa din kulitan. Logic na po dilam hanggat napatay na bagay binatangan ng kulitan iti po. Okay. May toko. Aruhay na di pukulanam. Pira na ribu taon iti napatulun nga papasampay korban. Inapay korban idi nga mila dati dat borasan dat ay agumuin ano pa ng barasan pasala korban lang nga mando pa secara ringkas sebagai iso at lambang penebusan. Gisam di zaman Musa itinapadi korban nga paindalanon kasari. Numan man ko kopyo painggoyo o dahilo gisam sa kira pamakiampun to kaduso ang papasampay to kang korban. Okay. Puji Tuhan tu timpo na po dendam aiso na di ha korban man to ko paindalano nakuro. Ino po inailan dati nga ino po'y korban na po'y tapot nga Yesus sendiri. Napatay siya untuk kaduso iti tulon. Mata ganti mata. Darah ganti darah. Mantad kapatayon da di tulon. Mantad ko ino po'y mandati di poborasa nga mantad ko lisih da kinarahingan. Iyati na po di nga akon ko iyati ang napatay. Sebab dosa nga Yesus sendiri. Okay. Haradi mempersoaliti kemanda Tritunggal. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Hara mempersoal dati iyati piang hari Tuhan. Okay. Sebagai sangulo na Kristian, karati kapian lo barangil. Karati to kapian lo kamoyan nila Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari Tuhan dati. Nakuro tu haralat Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nakuro. Maguhot ta kanagin dayatim apalagi tulun dasway. Okay? Gisambot mantad ka aylo kailam nakuro harangay na dihit mo borosat ay kinarahingan na pod ako nga maganak. Tu ala anak ay ala bapa ala anak. Nga aralam iratil lobo. Kay ringkas. Ringkas na pala Tritunggal kaalahan ilo na po nga di antara idit ralan plen manalasay tido sa pamagunan. Di antara. Nunuhat pelan. Ay, haraminis ako. Nunuhat pelan da kinarahingan dat penebusan. Oy, landati dat korban bakaran, insan timpo do orikot, inapay korban do pain tapot, magabi patumpolihanid di kapatayon, nga Yesus sendiri. Nakura tu isiyo. Kakuaan na po nga, iyalo nagyahit sangano dati. Ino patigay apatut to ontak yun nga isang ano. Sekira na po iyati kasala, sekira di kampong lagi. Tuwit
ogirotot adat istiadat kasala kono po isay sagitan isay ontok kosogit takan da tulun da suai kasala to kono po nga iyati nagay ontok kosogit sakira na po kumawin kad harpiang pinayan isay oporlud mamitas akan katulun da suai iyo kayo jadi mantad ke kinarahingan na sanganu dati datulun sebagai tulun ilo nagi di kakuaan dat mesti na di antara mesti na kinarahingan ni at monabusi titulun matay wah nakura tu Yesus nakura tu Yesus at jadi korban nakura tu okon ko it ala bapa heran aku did Yesus na pala nga isyo padihit atataman dat ay nuridi ngon pa kurban no ato ko na po na ilanong paingkuro ato ko na ilanong paingkuro ilang manalasay isayat po ngayon nga nailan ka amo inapay naratian dati nga inapay rencana po nabusan iti nga natumboy nakajadi kada na di dati pamusarahed ay alam pa matudadi ko piya tubos kagi isay piyahat minay diolo nga inapay rencana po nabusan nga natumboy padulid isay yang penting natumboy yung rencana penebusan Yohanes 3:16 mantad kaginayo lisid kinarahingan gisambuat pinapatahak siya di tanak siya galiid moedet isay no po'y atumbayaan tidak binasa suway ka kanud kapasyan na po'y ngampus tokoy am ila no mati at igitanda ti lagi atumbayaan to ko da kinarahingan atumbayaan to ko di Tuhan Yesus tu isyo no hit kanud mangigit to panabusan dati tulun sa pitulun kanu mo nabus dati tu iyati na pom tulun ni ciptaan da kinarahingan nga inapay patut to mo nabus dati nga kinarahingan sendiri tu isyo hosangan nu dati okay har di monguhat rela kay Yesus dikorbankan iyo kayo na po marilah ko rilah ko nang mananggung go dusa sa sangulun dit okon ko iyo ko pinapabuhat terus terang ta ko iyo rilah pamili ok pongaran mianah balantis sa pumini panakaw mada ko di ho mambayar Sariah madulin na pohot minay panakaw manok mada ako di ho may pambayar masti isay no pagyahit ay pinopo buati di ham isyo na may pambayar yun di nga nakura tulon na minamon sa duso kinarahingan Yesus na napatay manabus kanina ko ka agayo hit pangurbanan ni diti agayo materiasi rela atau tidak kinarahingan nga onto kilot rela atau tidak miagalo dati asansagan ka amo milon kom tumanud to kon kinarahingan gi tumanud to kon di boros-boros daw sedangkan dat iyelo piya ka daw asansagan ka amo turun padang minay panawos sa dosat tulon iyati nga iyo di asansagan kamu nga ilan to kon point topot tanudon to kana ato kada orohyan nga irihi point topot tanudon na dati okay Milo hibo pagi wali-walan asansagan kamu lobo nga intangan ko dati ilohodid Matius 27 ayat Lukas 22
kakikitanan na po dati di lagi nga miagalit ay daril lahit Tuhan Yesus at ay patay dila kayo salib. Kakikitanan lah. Intay to kagi Lukas 22. Nga ratihan na dako ti borasud kakikitanan na magi mungkin kelihatan ka o kani ka naborasat dia tidak rela nga kakikitanan na po nga kelihatan mungkin terganggu ako nalasaro ngay mulod-tulod. Kay Lukas 22 ayat 39. Tumilambus ta kala dia ayat 41. Isiyoh na pwede nga mininsado mantadit murid-murid daw pikira-kira dat insan bigod daw hato tok asasadu okon pod italologo dat ay garab gi asadu imutit sa polampar batu. Hilo na did isiya na pwede nga sinumambayang singkatu daw sambayang isiyo kinarahingan tapa sakira na pod mano ko jikalau engkau mau ngoyo na dati cawanit ti mantad doho nga okon ko miagali korohian po nga miagali korohian no. Kakitanan no po dilo nga miagal dadit ni siya kasapo tumaguang ki tu isiya kadaulo nga tulun da anta kanilo linumintuhon hiti pamagunan sebagai sangulo na tulun sayra na po tulun ni siya ilo boros-boros daw nga pinabukti di Yesus sendiri dahil na po boros kinarahian nga milatanudan kadati agat patut ka nga pinabukti di Yesus sendiri dahil na po boros kinarahingan nga milatulun na tanudan isiya nga tulun hako puri manandat modasi modasi na wala bo miagal dadit auyuhan atamaan kadisiya dihom miloh na padaham ambillah cawan dosa kainggaritan okay? Miloh no ilo na omitanan dati gisamudan do miagal ka harus sumakit milon na paday Tuhan na malingasan isiyo ka nga dia nakorohyan miagali di korohyan mo ka mukan ka insan na siya sinumambayang tadi naboras sa gisambo intalo okay? Milon na padah ka sayra na po nakasambayang siya nga nakano di siya kekuatan kano siya kekuatan boleh jadi isu ang kasambayang dati dat mokiano kasambayang kono po digi ano hipokyanuan mo nga haran ay kekuatan mo pengkuragala di Tuhan Yesus sila kano po siya oris siya ay pengkadadi hat may na siya cadangan nga dia naging Thailand ka iyati kadaw nga seran na pasumambayang toko hari pokyonon dati otorimo kaamu haran ni kekuatan dati dahiri kagarasan dat pamusarahan kagarasan ginawa dati nakuro tu nakasunod to kono kinarahingan nusuang ginawa dati otorimo kaamu di siya Thailand otorimo hipokinon dati kaamu kinarahingan na koilo irinit mantadidit katumbayaan penyerahan dati dahiri hirina kanu toko kekuatan paingkura na pakajadi nga nakatahak kunak kumakin orahingan hirinda minta langi kekuatan ini Oke, jadi Matius 27 menit umbalan to kung mongompok kilad 4 menit gitu. Matius 27 no kadit hila di ayat
46. Pikikira jam katalu sedepon pamulahaw na di Yesus miyampay dat boras di oyang. Eli, Eli, lama sabaktani. Minanggit terati dat kinarahinganku, nakurah tu mengiduan ko doho. Sedangkan dat Yesus sendiri kepurimanda iduanan. Binapak kita nagi dat inapoy kakuaan dat iduanan to kinarahingan nga mantad ditidusah dati. Nakura tu kapurima Yesus saniduanan kapatayon pa sila nuno sebab pedusa datulun. Mantad ka dusa hila na di kapurimani siya dat tinangkiadan dat kinarahingan. I will go to kama. Itinapadusa nga mila papitang kiad dati dat kumakinarahingan. Aratian na dati lo. Da itinapapapitang kiad dati kumakinarahingan nga dosa. Dusa. Ilo na milad mangantob papitang kiad dati da kumakinarahingan. Sayra na pod oretan nila tangkiadan. Kudi osarom nuno tajukit pelajaran nga naroitan na matitit ditinggalkan. Akan na po ka orwol boleh jadi dat kasi akan na po ka kasinduol mila nagid apurimanan dati dat kasudu akan na po ka kasudu katampurasi iti tangkiadan. Tidak kira danu nuno pati tangkiadan. Tangkiadan da ikapiada perceraian, tangkiadan da kapatayon, tangkiadan da isa kinayonon, hinangay na pala kapurimanan nila. Moda si tako, oris tako, pasindualan ginaw dati, moda si asudu, hila nala kapurimanan ngayon tangkiadan. Jadi, piagalon na pamati di dati ti, I will go tako na padibay na ki, nga ilo na pot kinapatayon di Tuhan Yesus. Akon ko alang-alang. Kapatayon di siya, akon ko sekadar memenuhi tuntutan na apatay sebab dosa. Suai ko milah da minanutup pila dosa, milam minangin sanang garalan dati rumikot kumakin rahingan. Mantad kinapatayan di siya gi. Taka no asusadat harangay di korban. No, di man na korban na napatay na korban ko piyo. Tuhan Yesus sendiri. Nuno pa di man dat ay sa panarang ko sikulan dat bah manto kay mo tidi kagut papariksaan percubaan ka. Katali bo pa papariksaan SPM no pa di man harakagut pariksaan percubaan gitu. Jadi mila dati kamayan dati ina pa percubaan di nga korban-korban di pendalanan di lain. Karikot na pwede ko papariksaan ko piyo, papariksaan SPM, nuno pa di mahanda percubaan nakatali papariksaan gitu. Jadi kapatayon di Tuhan Yesus, isiyo na korban na pintapot, no pa di man hara korban kago. Aiso na mati korban dat selepas si kinapatayon ni Tuhan Yesus. Harimad untuk dati det ngana imbulaya nga pahilon to kana pala korban nilad antakan dabay na. Jadi itinapadi kinapatayon di Tuhan Yesus sebagai korban penebusan kumadati nga agaya kuasa. Contoh da kuasa ki. Contoh da kuasa asuang na porogo na tulun no kadati. Dalam nama Yesus dengan darahnya. Moda sini roganud. Moda sisyo. Oray tanu na paingaran di Tuhan Yesus. Kapatayon di siya iraha daw irin. Poda si rogan. Tu irine kanud minanutup di dosa datulun. Suai kairi kinapatayon di siya papakita da
ay ihati na pati nangasalamat to kono. Kay miyagala sumakay to kod karita. Paingkura ko man kud asalamat. Suwang ta kadiri karita, nabayaran na di sa ulo ni tambang. Nabayaran na po si tambang, i-drive i-conduct to, ano, milong mangugad dia. Natambangan ko no. Iati na pati tang pinaingay, natambangan to kon dit pangorbanan di Tuhan Yesus. Natambangan to konod may hila suruga. Jadi, no, pwede po da si dati. Ay, so na milang manguyong dati. Natambangan to kono may hila suruga. Man tadi kinapatayan di Tuhan Yesus. Ino po'y kababasog dati digi. Natambangan to kono di Tuhan Yesus. Sumaliwan to ko. Irini kababasog dati. Natambangan ko na diri sino makadibas. Ay, ako orahyan ni tibas ay sa ikon ka. Sumaliwan po may pagihumkago. Natambangan to kono di Tuhan Yesus dat may hila karajaan dat suruga. Sumaliwan to ko po. Magihumbo sa kayon da suhay. Iri na mo tiit kababasog dati di itaburus ki. Jadi uli karena natambangan to ko di Tuhan Yesus. Kada to kono pagido. Isay no po miyagali dihiri na to kada magido. Sunsuri kago. I will go kago. Dilo na I will go dati lobay no. Kapuriman to kod ihati na pati nga sudah ditebus oleh Yesus. Kada to kono pagido. Paingkuraralan dati magido. Sumap to kono boras-boras daw. Tu ilo na pot boras sa kinarahingan, ilo na matiit. Okay, contoh lah sumakay bus, okay? Sumakay to kono paganda bus nga hariti rikohon. Kono pa hariti rikohon, haratay don, hara igitan. Iri nahi peraturan ni dihiri digi. Jangan berdiri di depan pintu. Peraturan. Jangan duduk di tangga. Isuang ketumanud to kuboros kinarahingan, jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Iri ni peraturan ribas. Kada ko papatam borinamos ka. Isuang gatumanod to ko boros kinarahingan. Ino pohit boros kinarahingan idi. Nga iri na undang-undang ribas. Moedat ato ko kasaliwan mantad ribas. Supaya amu to ko kasaliwan mantad bas sa kinarahingan. Supaya ato ko kasaliwan na mantad bas sa kinarahingan. Tanudan na dati peraturan kada papatambor inomos, kada erikaw diletukad, kada angay ingka katila depan pintu. Iri na rin. Jadi, ngano pa di imbulaya yung asalamat ako natidon do. Kada to ko na pagido, iri no. Magido ko na pohom. Ay say, bidadat magihom ko bahas da suway. Jadi, isay na po hiri na tukad. Nakaulak ko isaga ka diri tukad, sunsuri ka hagugi. Isay na po paingin kakat hiri tatabon, insado. Isay na po hinakalintuhon na diri tana, sikapan na lumang kagod ay sumuang. Isay na po asado na panaw, panangkos sa mamagusad di bas. Panangkos, gusaon kagoy bas. Ilo na I will go datil lang. Jadi puji Tuhan, mantad pengorbanan di Yesus sendiri. Kapuriman siya itinupodosa nga miloh dat papinsado mantad kinarahingan. Mila nagi momon said kapuriman dat inapay kinarahingan nga minanang kiat. Iho na pati tasara ko Elda Edson na manangkusok nati. Asado na panaw ko nga manangkos na mamagusan di bas. Jadi puji Tuhan tu I will go nga ito ko. Kangis ako tinga mo na po ti maginawo.
Saya kira na di paintagad ako paintungaw tokom didi aramay ko purimanan datid I will go. Man tokod it ongoto tokod I will go. Okay, pahilon to kanal pelajaran kaun sikaw tu sapung-sapung to kaya kasari gitu. Kung sikaw da kinapagyampayan dati, kada ta kalihuay, suab harap kasari, ko pagisisan dati, 25 hari bulan, tungag ko kama, sila sila membangun, saling membangun ka suab. Jadi, kada dati lihuay, manikid pukul 5 da kasuabon, kapagyampay to kaago. Kano misi sa takad isang sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw tu napurimanan dahay naguli kagu dahay da insan naiwaguhan ni kagu kamilaan dahay dot minamarati kinapatayon di Tuhan Yesus sebab dodosa dahi ti pamagunan. Adahay iadadaan ni pangorbanan di siyo nga mandahay igitay tarimon dahay miampay dat tumilambus sihay o girot tumano di boras-boras no. Pasadu na yahay da nakapanaw kapasyan dahay karahiyan dahay sendiri nga tarimo na yahay da gumuli kasari darumikat kumadia. Berkata ini insana ni makikinangaw iswang tindalanon kapasyan dalo dabay no. May dat kain sadu mantada kabalingkahangan hingga hit iswang dat masalah kesehatan nga manuila anuay da semangat kalingasan may dat ilang asimbayan na ikapasyan diolo nagi kiginaon patilambus kasari ela dat melayani dia. Kung sikaw Tuhan tu hinako da mangintang nununo pay kabalingkahangan dahay manwe hay uhupay mintak di karohyan no. Tinasambayang dahay pasalobon dahay isu ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kin mapagyampayan dati hinako po kapirubata ka dat kasuwaban da suwab.